Thang ni phai keprani Ingdeng plik keprasir kep Karbi Youth Festival apharman. Karbi people hold Taralangso along Publicity Sub Committee asaihem ingpu pontanglo. Karbi people hold Taralangso along Ingdeng plik keprasir kep Karbi risunim sorong aje apharman. Birta kapacitak je aphan pinipen Publicity Sub Committee asaihem kimi Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Richard Rongpi Asia saridengpen ingpu pontanglo. Bangso asaihem kangpu ponamayalong dipro utpal dimasa KCS Klembang Pu Hingchong Tisu DPCK Kongchun Bang Daniel Sun Bilapen kaprek pherang ketum chitong dunrinti Tuang no sipili la kang pulo yo kemudian publicity cell office office lo control room do masih dak pensiang tuan control ko media tumta opinion nai kula dak tanah juni lo langsung sih mau tanya ni tangan mana itu web long tapi itu mereka website long KYF website long itu upload di program pima kunasi pima lahai lapan aku agak mereka platform long itu di Facebook kami Twitter kami lahai long itu di tapi ini itu nggak mata bang ya aku klaim tuh sih itu aku stage itu kan itu mah inian ko videoan ko ajaran ko dataan ko lahai bos itu live streaming kan so live streaming la Facebook long dalong ko agak platform long dalong Twitter long masih lalu akan rasuan se kacau media lam macam media person from pinjaman problem do ya to sedang ada di mana aku sih aku lah VIP aro tu VIP aro kan ada di mana ini itu untuk non mungkin juga tapi there's moment gone my itu platform number gone my itu data Pak, website long kami lah sama kini bidat ko comment section ada, Facebook lah comment section ini ada, Twitter long ada, masih website long kan itu mesti integrate drive ada, hadak ta mana comment nang pion dia, so nalam lah, ada apa tu ning di mana lah lo, kalau tindak bangoy, ning Rong aning char dang pen bangoy nang lang noy lepen, ni litum dang rap, nang litum dang rap. Tak suruh nak, tak, tak.